Naravno, pobednici na nastavnom putu uz Krusta i Usani Sport. Nastupite se što koreografije, igri sada. Izvolite.
ali morate me priznati da je bilo krajno i da sam živa. Hvala još jednom što ste došli, hvala učesnicima programa, njihovim korovima, koji se na neki način najviše zaslužili za ove divne programe.